jenis mentega lur paling luar biasa lur kalau di daerah saya lur. Tiliki, bismillahirrahmanirrahim. War jenis mentega kayak lur. Ayong jen langat tunggale isine jan, masya Allah. Ya lur, tiliki be enteng maning ya. Orang nggak tambang dan lah. Bismillahirrahmanirrahim ya temenan. Nah. Ya Allah ya Rasulullah. Isine lur. Masya Allah. Putih nangger. Ya lur. La ilaha illallah, mantep Masya Allah. La ilaha illallah, ya Allah ya Rasulullah. Putih lur, ya lur. Jan. Super temenan ya mentega, jenis mentega. Mantep. Ini putihnya kuning lur. Kuning. Oke tape. Mantep.